Untuk sini Katba kinong Kristyan ke NPP kidang Iaid Ialeh bat Sngap ya ke jingkren jong mentirang ma bodai presiden ke NPP ukonat ke sangma kami ke jingkenja kendit jar sipang haden bagi beliau ke bidang ba met yap ke Iaid nanti na ke jaka kini ke jing Sngap jar ba ke ba kalong si benta ban borom ya ke baklat kinong Kristyan ke NPP bat kinong yalam nadu ke MLA kentuk mentirang ba ukonat ke sangma speaker Thomas Esangma Menteri Soka Timothy Disira kumju ki MDC nadu CM udhormanat CH sangma kiayu mlang kroi ha kmat office NPP hatura ban ai ka khubor skipai ba ka doba la ki karohis autonomous council kala menjur ya ka jing penkala ya ka edi rules ban khanglat ya ki bomdei ru man ya election MDC ka jing menjur ka doba ka karo hills autonomous council ya ka jing penkala ya ka edi rules kalong kum ka jing job ya ka NPP ka bayalam ya ka executive committee hak bayalek Kmen hatura antar sengi ya ka ni ka jing penkala jong ka doba on sara pat banyo ya ka jing soi naulat ka jela kenang bakan long ai Asin lakon mandir na nga. Ya ko na sungi padot tanan sa sekian, asin sekian. Ya sumay bako